Ibihe byiza kuri mwe mukurikiye Goodrich TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Urwego rw'igihugu rushinzwe mine, peterole na gaze RMB rugaragaza ko ibikorwa byo kongerera agaciro amabuye y'agaciro no kohereza ku isoko mpuzamahanga ubwoko butandukanye ari mwe mu ntwaro zizatuma amafaranga rwinjiza agera kuri miliyari 1.3 mu mwaka w'ingengo w'imari wa 2024-2025. Turaza kubabwira ko mu makuru avugwa mu mahanga abantu 13 aribo bamaze gupfa naho abandi 72 barakomereka nkuko bivugwa na M23 mu gitero cy'ibisasu mu ihuriro ry'abantu benshi hagati mu mujyi wa Bukavu. Reka duhere kuri no nkuru ivuga ko urwego rw'igihugu rushinzwe mine, peterole na gaze Rwanda Mining Board rugaragaza ko ibikorwa byo kongerera agaciro amabuye y'agaciro no kohereza ku isoko mpuzamahanga ubwoko butandukanye aremwe mu ntwaro zizatuma amafaranga rwinjiza agera kuri miliyari 1.3 mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025. Inkuru irambuye reka tugezweho na Nicole Nyirabuhanuzi. Urwego rw'igihugu rushinzwe mine, peterole na gaze Rwanda Mining Board rugaragaza ko ibikorwa byo kongerera agaciro amabuye y'agaciro ndetse no kohereza ku isoko mpuzamahanga ubwoko butandukanye harimwe mu ntwaro zizatuma amafaranga rwinjiza agera kuri miliyari 1 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025. Mu misozi itandukanye yo mu Rwanda higaragaza ibirombe by'amabuye y'agaciro y'ubwoko butandukanye harimo n'ahatangiye gucukurwa mu bihe by'ubukoloni kugeza n'ubu. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2017 bwagaragaje ko mu Rwanda hari uduce tugera kuri 52 turimo amabuye y'agaciro aho tugera kuri 37 twamaze gutangwamo impushya z'ubucukuzi mu gihe 5 turi ahari ibyanya bikomeye nka pariki. Nk'urugero ahitwa Nyiramuganza muri Ngororero ahari agace gafite kilometero 6 hakorewe ubushakashatsi aho bacukuye bakagera kuri metero 100 bajya hasi mu butaka bikagaragara ko harimo amabuye y'agaciro afite agaciro ka miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aramutse acukuwe yose. Ni amabuye yo mu bwoko bwa colta, gasegereti ndetse na wolfram na zahabu. Magingo ya kandi zahabu icukurwa mu Miyove, Rusizi ndetse na Nyamasheke ndetse na Musanze kandi kabifite agaciro kanini ku isoko. Ubushakashatsi bwakozwe kuva mu gihe cy'ubukoloni kugeza n'ubu hagikorwa ubundi by'umwihariko mu mabuye ya lithium, amabengeza ndetse n'andi yifashishwa mu bikoresho by'ikoranabuhanga. Mu mihigo ya Rwanda Mining Board y'umwaka wa 2024-2025 hagaragaramo kongera ingano n'ubwiza bw'amabuye yoherezwa hanze bikazatuma yinjiriza igihugu agera kuri miliyari 1.3 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2024-2025 avuye kuri miliyari 1.200 yinjiye mu mwaka wa 2023-2024. Rwanda Mining Board igaragaza ko buri gihembwe amabuye y'agaciro azajya yinjiriza u Rwanda miliyoni zigera kuri 325 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NICR igaragaza ko umusaruro w'inganda mu Ukuboza 2024 wiyongereho 5.7% ugereranije n'uwari wabonetse mu Ukuboza 2023. By'umwihariko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro umusaruro wiyongereho 2.5% mu Ukuboza 2024. Amwe mu mabuye u Rwanda rwongerera agaciro akoherezwa mu mahanga harimo zahabu itunganyirizwa muri Gasabo Gold Lane Free ndetse na gasegereti itunganywa na Luna Smelter, ndetse intego nuko n'ahandi hose amabuye yose azajya yoherezwa hanze atunganijwe. Biteganijwe ko kandi hazakomeza ubushakashatsi bwisumbuye ku duce 26 tugaragaza amahirwe yo kubonekamo amabuye y'agaciro menshi harimo Ndiza, Miyove, muri Gicumbi, Nyamasheke, Ruhango, Ruri, Nzige, Gatumba, Rukira, Burera, Rurindo, Huye, Kirimbi, Rukarara, Shyembe, Nyamasheke, Birambo, Murambi, Nyiramuganza, Musenyi, Ntarama ndetse n'ahandi hatandukanye. Ku rundi ruhande ariko ibigera kuri 34.9% nibyo bikoreshwa ikoranabuhanga rigezweho mu gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bikazagera muri Kamena 2025 bigeze kuri 44.9%, bivuze ko aziyongeraho 10%. Kuri ubu hari gukorwa ishusho rusange igaragaza buri gace k'u Rwanda n'amabuye y'agaciro ahari mu ngano cyangwa se ubwoko buhari ku buryo n'ishoramari ryazayakorwaho ryaba rigendeye ku mibare. Nicole Nyirabuhanuzi, Goodrich TV.
Turashimira cyane Nicole Nyirabahanuzi kubw'iyo nkuru atugejejeho. Dukomeje n'andi makuru avugwa mu burezi. Ababyeyi barerera mu kigo Adonai Smart Academy, ikigo giherereye mu karere ka Gasabo, barashimira ubuyobozi bw'iki kigo ku ireme ry'uburezi baha abana babo. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko bufite intego yo gutsindisha 100%. Reka twumve byinshi kuri iyi nkuru. Ababyeyi barerera mu kigo cy'ishuri cya Adonai Smart Academy giherereye mu karere ka Gasabo barashimira ubuyobozi bw'iki kigo mu mbaraga bashyize mu kuzamura ireme ry'uburezi. Umwana wanjye rwose nta kibazo afite hano, yiga neza nta kibazo. Urugendo nagiranye na Adonai Smart Academy, umuyobozi waho twagiranye ubumwe, ni imfura, azi kumva ibibazo by'umuntu. Muri urwo rugendo nagiye mpuramo n'agakirize, naza nabimubwira akanyumva neza, akabasha kungendesha neza, nkaruhuka ndangije kumwishyura. Nagera naho naniwe cyane akankabanyiriza akamuriraho nk'uduceri. Ubwo urumva uwo ni umubyeyi rwose. Ndabashimira ko ari ababyeyi beza, bajya bafasha n'abana babuze minerivare. Ni ababyeyi beza, ntabwo bapfa kwirukana umwana. Ruhande rw'abanyeshuri biga muri iki kigo bo bavuga ko iki kigo kibafasha gushyira mu bikorwa inzozi bafite z'ejo hazaza. Abarimu batwigisha neza, amasomo ni neza, tukanafata abatwigisha n'icyongereza. Nangiza kwiga amashuri mfite intego yo kuzaba umutwazi w'indege. Ababyeyi banjye bo ndabashimira kuba baranze kuri kino kigo. Uburezi nshimira ikigo nuko nyine naje aho mu wa kabiri mvuye kuri leta, na bintu byinshi nari nzi, n'icyongereza na finance yo kubona narakimenye, byinshi ndabizi. Intego kuzaba umwanditsi w'ibitabo. Pastor John Mutebi, umuyobozi mukuru w'ikigo Adonai Smart Academy, avuga ko ireme ry'uburezi muri iki kigo rihagaze neza. Ireme ry'uburezi rihagaze neza cyane ko tumaze gukoresha abana mu wa gatandatu inshuro ebyiri. Umwaka ushize batsindiye ku rugero rwa 82.10 rwego rw'igihugu. Urumva abana baratsinze neza, ndetse n'umwaka watangiye abana bose baratsinze neza. Hanyuma ibintu dushyiramo imbaraga cyane ni uko umwana abasha kuvuga ururimi, akabasha kwandika, akabasha gusoma, hanyuma akabasha no kumva ibyo bamubwira. Ni skills enye nizo dushyiraho imbaraga cyane uyu mwana azamuka byose abishyira. Pastor Mutebi akomeza avuga ko batajya birukana umwana ngo nuko yabuze amafaranga y'ishuri, ahubwo ngo bashyizeho uburyo bwo kubafasha igihe batabonye amafaranga yo kwishyura, aho ngo bashyizeho agasanduka k'ingoboka. Igitekerezo cyatangiye nyuma ya Covid, tuvuye muri Covid-19, hariho ibibazo byinshi mu bukungu. Hanyuma twasangaga bamwe ugasanga bashaka kujyana abana ahandi cyangwa se byabananiwe. Nibo twagize iki gitekerezo, turanababwira ati rero tugiye gushyiraho n'agasanduku kacu kitwa ingoboka. Ni ukuvuga ngo umubyeyi usanzwe atanga amafaranga 500 mu buzima busanzwe nta n'ikibazo afite. Hanyuma yahura n'ibyago, umwe bamufunga cyangwa se agahura n'ibibazo, naho ubwo umwana ntabwo tumwirukana mu ishuri, turakomeza tukabana nawe, tukanamushakira n'abaterankunga, umwana akaguma mu ishuri. Niyo mpamvu hano muri Adonai iyo ubukungu butifashe neza, umwana tukagumana nawe, tukagufasha kugeza igihe nawe wiyongeye kwisuganya. Intego dufite iya mbere ni ukuvuga ngo ni ugushindisha 100%. Nta kindi kigo na kimwe tuba tukompita nacyo, twebwe intego tuba dushaka gushindisha 100%. Ntabwo turabigeraho, numva ko twatsindiye kuri 82.10. Noneho turashaka gutsindisha 100%. Leta y'u Rwanda ifite intego yo kurenga no gutsinda imbogamizi zose ziri mu gutanga ireme ry'uburezi, kugira ngo hatangwe uburezi bukwiriye kuri buri wese bw'umwimerere kandi bungana kuri bose mu Rwanda. Nkundiye Eric Bertrand, Goodrich TV i Kigali. Dukomeje n'andi makuru avugwa hano mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yibukije umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kidashobora
kugereranywa n'intambara muri Ukraine, ababikora bakaba bashaka kuyobya uburari mu nyungu za politiki. Byinshi kuri no nkuru reka tubigezweho na Mutoni Pauline. Guverinoma y'u Rwanda yibukije umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko kidashobora kugereranywa n'intambara yo muri Ukraine, ababikora bakaba bashaka kuyobya uburari mu nyungu za politiki. Ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU mu karere k'ibiyaga bigari Johan Borgastam yabisobanuriwe na General Retired James Kabarebe ubwo yamwakiraga mu biro kuwa 4 tariki 27 Gashyantare 2025. Ambasaderi Johan Borgastam ari mu ruzinduko rw'akazi Kigali yabwiwe ko ukugerageza guhuza intambara yo muri Ukraine n'ikibazo cya Kongo byihishemo inyungu za politike kandi noneho bikaba bigamije guhuma abantu amaso ku kibazo nyirizina gihari. General Retired Kabarebe yavuze ko kandi ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bizi neza amateka y'umutekano muke wabaye akarande mu burasirazuba bwa Kongo, harimo kuba hagaragara imitwe yitwaje intwaro isaga 200 n'ibibazo by'imbere muri guverinoma, itotezwa ku miryango y'abatutsi, imvugo z'urwango, by'umwihariko hakaba harimo n'umutwe w'iterabwoba w'abajenosideri wa FDLR wafatiwe ibihano na Loni. Intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangiye mu guhera muri Gashyantare 2010 ikaba imaze imyaka 3 ikajije umurego, aho Uburusiya bwarenze kwiyomekaho agace ka Crimea bukagaba igitero simusiga kuri Ukraine yose. Ambasaderi Johan Borgastam yabwiwe ko u Rwanda rugowe n'ibibazo by'umutekano muke uturuka hakurya y'umupaka, bikaba atari ibintu bikwiye kwirengagizwa kuko hakurya y'imbibi hoherejwe ihuriro ry'abasirikare mpuzamahanga barimo FDLR, ingabo z'u Burundi Wazalendo, ingabo zoherejwe n'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo n'abacanshuro baturutse i Burayi. U Rwanda kandi rwongeye gushimangira ko ruzakomeza guharanira umutekano, harimo no gukura ingabo z'abanyamahanga hafi y'umupaka warwo, gufata ingamba zihamye ku kibazo cya M23 ndetse no gukemura icya FDLR burundu. Nanone kandi guverinoma y'u Rwanda ishimangira ko amahame y'ubusugire no kubaha ubutaka bw'ikindi gihugu ahora avugwa na EU areba n'ubutaka bw'u Rwanda. Urugero rwatanzwe nuko ubusugire bw'u Rwanda bumaze kuvogerwa inshuro zirenga 20 guhera mu mwaka w'ibihumbi 2018. U Rwanda kandi rwavuze ko bibabaje kubona politike za EU n'inyungu ifite mu karere k'ibiyaga bigari bibangamira ububanyi n'amahanga, byibwira ko ingamba z'ibihano uwo muryango udashobora kugira ibyo ukemura kandi ahubwo zibangamira urugendo rw'amahoro ruyobowe na Afurika. U Rwanda rushimangira ko Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo idashobora gukomeza kuyobya umuryango mpuzamahanga irusabira ibihano. U Rwanda kandi rusaba EU gufatanya n'akarere mu rugendo rwo guharanira amahoro, yirinda kuvanga politike mu bibazo by'amahoro n'umutekano w'abaturage. Mutoni Pauline, Goodrich. Reka dushimire mugenzi wacu Mutoni Pauline kubw'iyo nkuru atugejejeho. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Bugesera ho mu ntara y'Uburasirazuba, aho kuri uyu wa gatanu tariki ya 28 Gashyantare 2025 mu gikorwa cyo gusoza icyumweru cy'ubujyanama hatanzwe inka 6 ku baturage, ari naho umuyobozi w'inama njyanama y'aka karere yasabye aba baturage kuzifata neza. Inkuru irambuye reka tuyigezweho na Alphonse Niyomugabo. Kuri uyu wa gatanu tariki 28 Gashyantare mu karere ka Bugesera kuri stade y'ako karere habereye igikorwa cyo gusoza icyumweru cy'umujyanama. Munyazikuye Faustin ni perezida w'inama njyanama y'akarere ka Bugesera, aha aragaruka ku bikorwa byakozwe muri icyo cyumweru n'umusaruro byatanze. Gitangirije mu murenge wa Mayange ku itariki 22, kikaba kiri busozwe uyu munsi tukagisoreza hano mu murenge wa Nyamata. Ibyakozwe ahanini byari gusura abaturage, imirenge yose yarasuwe n'abajyanama ku rwego rw'akarere. Muri uko gusura
twaganiriye nabo baduha ibitekerezo, ariko n'ahari ibibazo tugenda dufatanya nabo mu kubikemura. Ibibazo twagiye twakira ahanini byari mu bice bibiri ko biri muri icyo gice nyine cy'ibikorwa remezo. Ibyo ngibyo ibyinshi twarabyakiriye, ariko tubasezeranya ko tuzakora ubuvugizi kugira ngo ubwo tuzaba turimo gukora igenamigambi rya gahunda y'ibikorwa by'umwaka utaha, ibyo byose bagiye baduha turebe ibizashoboka ko byajyamo, cyane cyane hagendewe no ku ngengo y'imari izaba yabonetse, ariko n'ibitazakunda muri uyu mwaka tukareba ko twabishyiramo ukurikiyeho, ku buryo nibura iki gihe dufite cya gahunda ya leta yo kwihutisha iterambere igice cya kabiri ariyo NST2 izarangira muri 2029, nibura ibyo biremere by'ibikorwa remezo tuzaye twabikemuye. Ubwo cyasozwaga kandi imiryango 6 y'abagore bibana batishoboye baremewe inka nk'izabafasha gukomeza kwivana mu bukene. Ku baremewe kandi bagaragaje ibyishimo bafite nyuma y'iremerwa n'icyo inka bahawe ngo zigiye kubafasha no kubahindurira ku mibereho yabo. Kumfasha kubona amata y'abana kugira ngo babashe kubaho neza, nanjye ndetse mbeho neza, mbone n'agafumbire. Ifumbire ntako nabonaga bitewe nuko nta nyine umuntu yahingaga, ariko nta gafumbire yabonaga, uretse ko nabaga mbonye nk'agafaranga nkagurira iya mvaruganda. Ubu ngiye kubona agafumbire zahindura imibereho yanjye. Aho nahingaga nzashyiramo ako gafumbire mfatanye n'iyo mvaruganda, ubwo nyine hazera neza, mbona umusaruro. Nkifasha nkatangira mituweli ku gihe. Ku baremewe kandi banasabwe kwita kuri ayo matungo bahawe, dore ko zose zinahaka, bibutswa ko nabo mu gihe zaba zabyaye bazitura bagenzi babo. Nk'uko byigaragarije muho abajyanama basuye hose, bikanashimangirwa kandi n'abajyanama ubwabo, hagaragaye byinshi mu bibazo bikeneye ubuvugizi, kandi banijeje abaturage ko n'ibitarakemutse bizakorerwa ubuvugizi bikakemurwa. Iyihutishwa ryabyo n'uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa byarushaho gukomeza kuzamura imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere kuri bo. Alphonse Niyomugabo, Good Rich TV, mu karere ka Bugesera, nari mu murenge wa Nyamata. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumara iki gutunga magana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Good Rich Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 77 94 na 0788 30 04 56. Kora sport kandi mu buryo bukonogeye. Mega Global Market urahasanga G Vibration Plate, imashini ituma ukora sport utavuye mu rugo, ikomeza amagufa, umubiri ukaba fit, ituma umubiri ubutoshye, ikamura ibinure bidakenewe. Kora massage y'ibirenge wawe mu rugo nta stress hakoreshejwe imashini zikoranye ubuhanga. Ibirenge biratondekara nyuma y'umunsi muremure waguteje umunaniro. G-Sport Massage irabikemura. Sibyo gusa, G-Leg Beautician nayo n'indi mashini yihariye. Kandagiramo wicaye mu ntebe wawe, maze amaguru yawe ahabwe massage y'igisirimu. Izi mashini zose zihari ngo ubuzima bwawe bugende neza. Ziwarize muri Mega Global Market mu mujyi wa Kigali. Hamagara nimero ya telefone ubona kuri ekara yawe cyangwa ubagurira kuri urubuga rwa internet. Mega Travel and Tourism Limited, igisubizo kubifuza kujya i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duhuza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada ndetse na Amerika, bo bose turabafasha. Bifuza kwiga ni karibu kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diploma, bachelors, masters ndetse na PhD mu mashami yose mwifuza.
Tubafitiye kandi scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahoteli. Tubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro haruguru y'ibiro by'akarere ahazwi nko ku Badezami. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ngendanwa 078 83 17 wanadusura kandi ku rubuga rwacu wa3.megaglobalink.com. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukomeje n'andi makuru avugwa mu mahanga, reka tunyarukire muri Kongo aho abantu 13 bamaze gupfa n'abandi 72 barakomereka nk'uko byatangajwe n'umutwe wa M23. Ibi byabereye mu gitero cy'ibisasu aho byabereye mu ihuriro ry'abantu benshi hagati mu mujyi wa Bukavu kuri uyu wa kane, aho bare baje kumva ibyo umukuru w'uyu mujyi uhagarariye M23 ugenzura uyu mujyi yabagezagaho. Inkuru irambuye reka tuyigezweho na Leonce Tuyizere. Tubahaye ikaze mu makuru avugwa mu mahanga. Tujye guhera muri Kongo. Byamenyekanye ko abantu 13 aribo bamaze gupfa naho abandi 72 bagakomereka nk'uko bivugwa nayo mu 23 mu gitero cy'ibisasu mu ihuriro ry'abantu benshi hagati mu mujyi wa Bukavu. Byabaye ku wa kane ubwo bari baje kumva umukuru wa AFC M23 ugenzura uyu mujyi. M23 yavuze ko ibyo bisasu bya grenade byakoreshejwe muri icyo gitero bisa n'ibikoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi. Abicishije ku rubuga nkoranyambaga rwa X, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspari Baratuza yamaganye ibyo bikorwa by'ubugome byabereye Bukavu kandi avuga ko Burundi nta basirikare bafite muri uwo mujyi. Umutwe AFC M23 ugenzura Bukavu watangaje ko babiri mu bakoze iki gitero wise icyiterabwoba ku basivile b'i Bukavu nabo bafashwe. Ni mu gihe bikimara kuba Corneille Nangaa mu kiganiro n'abanyamakuru i Bukavu yatangaje ko imibare y'ibanze igaragaza ko iki gitero abantu bagera kuri 11 aribo bapfuye barimo umugore umwe ndetse n'inkomere 65 zirimo 6 bakomeretse. Ni mu gihe Nangaa yavuze ko mu bapfuye harimo n'umwe mu bakoze icyo gitero, avuga ko abakomeretse barimo kuvurirwa mu bitaro by'i Bukavu. AFC M23 ikaba ishinja iki gitero ubutegetsi bwa Tshisekedi mu gihe bwo bwavuze ko cyakozwe n'ingabo zo hanze ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru ukorera i Bukavu wakurikiranaga iyi nama yabwiye BBC dukesha iyi nkuru ko abantu bashobora kuba barenga 10,000 bari bakoraniye ahazwi nka Place du 24 Place de l'Indépendance bari kumva Corneille Nangaa ukuriye AFC M23. Ikinyamakuru kandi cyanditse ko humviswe guturika kurenze kumwe maze abantu bakaba barakwiriye imishwaro birukanka bajya ahantu hatandukanye. Yemeza ko yabonye imirambo irenga 5 y'abantu bapfuye ndetse n'inkomere nyinshi. Imibare y'abapfuye muri uku guturika ishobora gukomeza kwiyongera nk'uko amakuru y'abari bari aho ngaho akomeza bivuga. Uwungirije Corneille Nangaa Bertrand Bisimwa nawe wari muri iyi nama yatangaje ko ibyabaye bikabera i Bukavu ari ubwicanyi bw'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ni mu gihe Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi we yavuze ko yihanganishije ababuze ababo bagizweho ingaruka n'iki gitero cy'i Bukavu. Ibiro bya Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Félix Tshisekedi bivuga ko bamaganye icyo gitero, akavuga ko ari igikorwa cy'iterabwoba cyakozwe n'ingabo zo hanze ubu ziri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe. Ko guturika kwabaye inama irimo gusoza nk'uko bivugwa n'uruhande rwa M23. Amashusho ateye ubwoba agaragaza abantu bisa naho bapfuye bari hamwe n'abandi bakomeretse, akaba arisa kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ishusho byari bimaze kuba hariya kuri Place du 24 i Bukavu. Muri iyi nama Corneille Nangaa yaramaze kubwira imbaga y'abari baraho ko umutwe akuriye uzakomeza gufata umujyi wa Uvira ugakomereza na Fizi. Yaramaze kuvuga kandi ko mu gihe cy'icyumweru niba banki ziri mu duce bagenzura zidafunguye imiryango bazafata ibyemezo birimo kuba baha uburenganzira izindi banki. Nangaa yaramaze kuvuga kandi ko abaturage bo muri Bukavu mu masaha 48 baza kumenyeshwa abategetsi bashya b'intara Kivu y'Amajyepfo uduce bagenzura n'umujyi wa Bukavu.
ni mu gihe andi makuru dukesha ijwi rya Amerika yavuga ko nta urigamba iki gitero, ariko mbere ya mitingi yabereye hariya Wazalendo ikaba yari yatangaje ko iyo nama itazaba mu mahoro. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyakomereze muri Afurika y'Epfo. Inama y'abaminisitiri b'imari n'abakuru ba banki mu bihugu bikize 20 kurusha ibindi ku isi bananiwe kumvikana ku itangazo risoza iyi nama. Incamake y'iri tangazo yanditswe na Afurika y'Epfo yakiriye inama yashimangiye ko kurwanya ikumirwa ry'ibicuruzwa bituruka mu bindi bihugu bikomeje. Ni mu gihe iyi ncamake kandi ivuga ko ibindi bihugu bishyigikiye ubucuruzi burangwa no kubahiriza amategeko, butavangura, butemewe na bose kandi butagira igihugu na kimwe bukandamiza cyangwa bukumira. Minisitiri w'imari wa Afurika y'Epfo Enoch Godongwana yavuze ko atanejejwe n'uko iyi nama yananiwe gusohora itangazo rihuriweho n'ibihugu byose bigize iri huriro uko ari 20. Ibiganiro byayo byabereye mu mujyi wa Cape Town bikaba byararanzwe n'ibura ry'intumwa z'ibihugu by'ingenzi n'amakuru y'ihagarikwa ry'inkunga kuri Afurika y'Epfo. Abaminisitiri b'imari b'ibihugu bya Amerika, Ubushinwa, Ubuhinde ndetse n'Ubuyapani bakaba batari bagaragaye muri iyi nama yabereye muri kiriya gice, mu gihe hakomeje ukutumvikana ku byabereye muri politiki y'ubucuruzi, intambara ibera muri Ukraine n'uburyo bwo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyasoreze muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko afitiye icyubahiro cyinshi mugenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky mbere y'uko bagirana ibiganiro i Washington muri White House kuri uyu wa gatanu. Abajijwe n'abanyamakuru niba yamusaba imbabazi kuko vuba aha yamwise umunyagitugu, Trump yahise avuga ko ibyo ntabyo yavuze, anavuga kandi ko Zelensky ari intwari cyane. Trump avuze ibi nyuma yo guhura na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer bakaganira ku gusoza intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Yavuze ko yiteze inama nziza cyane we na Zelensky kuri uyu wa gatanu kandi ko imihati yo kugera ku mahoro irimo kwihuta. Inama ya Trump n'abategetsi b'i Burayi zabaye muri iki cyumweru nyuma y'uko ubutegetsi bwe butunguye inshuti zabwo z'i Burayi bakagirana ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru n'Uburusiya burebana ay'ingwe na Ukraine. Perezida Trump mbere y'ubwumvikane akaba ashinja Zelensky kuba nyirabayazana w'iyi ntambara kandi akamushinja kubangamira umuhate w'amahoro. Ku munsi wo kwa kabiri avuga kuri Zelensky, Trump yari yavuze ko amaze imyaka 3 ahari Zelensky yakabaye yararangije intambara atakabaye kuba yarayitangije. Kwa kane nyuma yo kubonana na Keir Starmer, Trump yabwiye abanyamakuru ko yizeye ko kuri uyu wa gatanu agirana inama nziza na Zelensky. Byitezwe ko Zelensky mu ruzinduko yagiriye muri Amerika yitezweho gusinyanya amasezerano azaha Amerika uburenganzira ku birombe byo muri Ukraine by'amabuye y'agaciro ataboneka henshi. Trump avuga ko Amerika ibaye iri mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Ukraine byatuma Uburusiya budatinyuka kuzongera gutera iki gihugu. Mu mwaka wa 2014 nyuma y'irikwa ku butegetsi muri Ukraine rya perezida wari ushyigikiye Uburusiya, Moscow yahise ifata umwigimbakirwa Crimea kandi itangira gushyigikira abarwanyi b'abanya-Ukraine bari bashyigikiye Uburusiya bashakaga ubwigenge bw'intara z'iburasirazuba. Aya makimbirane yaje kuvamo intambara yeruye ubwo Uburusiya bwateraga Ukraine ku itariki ya 24 Gashyantare 2022. Iyi ntambara imaze koreka ibihumbi magana, benshi bakaba barimo abasirikare, abenshi bakaba barapfuye cyangwa bagakomereka, naho miliyoni z'abaturage bo muri Ukraine bakaba barabaye impunzi hirya no hino ku isi. Leonce Tuyizere, Goodrich TV. Tugeze ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu munsi. Turashimira itsinda ry'abanyamakuru twafatanyije gutegura aya makuru. Ku buhanga bw'ibyuma twari turi kumwe na Jean Bigirimana. Nge wabagezaga aya makuru nitwa Nkundiye Eric Bertrand. Gahunda za Goodrich TV zo zirakomeje, mugire ibihe byiza.